Аиԥылара аарту ауаажәларатә палата амаӡаныҟәгаҩ Гулик Ичба илҳәеит афымца анхамҩа аҭагылазаашьа акырынтә ишалацәажәахьоу. Иахьатәи аамҭазы ари азҵаара ауаажәлар зегь реиҳа ргәы ишыҵхо. Ҳаицәажәап, агәаанагарақәа еилаҳкаап, лҳәеит лара. Ҳазлацәажәо иахьа аус ихадароу усуп, аенергетика иадҳәалоуп, ҳара ҳаԥсҭазаара иадҳәалоуп, ҳара ҳҳәынҭқарра аразҟы иадҳәалоуп. Убри азыҳәан иеиуеиԥшым абарҭ агәаанагарақәа ҳазцәырҵит икырҵоит, ежәеижәаба шықәса ҵуеит, абри азҵаара ишьақәыргыланы ишахәҭоу еиԥш, аҳәынҭқарра аус ауртә еиԥш, аҳәынҭқарра иаҳагьы ахадара ауртә еиԥш абри азҵаара аҟны иахьа уажәраанӡа иҟаӡам убырҭ азҵаарақәа, убырҭ азнеишьақәа абра еиуеиԥшым агәаанагарақәа ҟалозар акәхап. Иҭабуп асеиԥш иҟоу аиԥылара ахьымҩаԥыжәгаз, иҳәеит атәыла ахада иусбарҭа анаԥхгаҩы Бесалам Кәарҷиа ицәажәараҿы. Иара иҳәеит ауаажәлар ирдыруазар шакәу иахьа афымца анхамҩаҿы иҟоу ауадаҩрақәа ртәы атәыла анаԥхгара уи аӡбаразы иҟарҵо ашьаҿақәагьы иаартны ҳалацәажәоит, иҳәеит Кәарҷиа. Аспециалистцәа ҳамоуп, ибзианы издыруа, иҟоу аҭагылазаашьа ибзианы издыруа, уаҵәы иҟаҵатәу, уаҵәы ашьҭахь иҟаҵатәу ҳауаажәлар ирдыруазароуп аиаша. Ирдыруазароуп иахьатәи аҭагылазаашьа, ирдыруазароуп иахьатәи апроблемақәа иҟоу, урҭ апроблемақәа шырыӡбо аиҳабыра ишазҿлымҳау абри шәаҳҳәарц абри азыҳәан ҭабуп ҳахьаашәиԥхьаз еиҭахгьы. Афымца анхамҩа аҭагылазаашьа зеиԥшроу атәы алацәажәара аҭахым, уи уадаҩуп. Иҳәатәуп асеиԥш аҭагылазаашьа шьақәыргылеижьҭеи акыр шааҵуа. Аԥсны афымца анхамҩа аиҭашьақәыргыларазы имаҷымкәа аԥара аҭахуп. Иадыԥхьалатәуп аинвесторцәа, ҳасеиԥш ианызбамха аԥхьаҟа ҳазцаӡом, иҳәеит Жәлари Изара депутат Резо Занҭариа ицәажәараҿы. Иара иазгәеиҭеит, иахьазы ари азҵаара аганахьала аҳәынҭқарра иалшо шыҟанаҵом. Нам нужно строить собственную генерацию. Нам нужно строить собственную распредсети. Нам нужно сюда привлекать инвестиции. Без привлечения инвестиций не справимся. Никто не справится. Это иллюзии. Тариф у нас может быть, я говорил в 2013 году, что самый низкий тариф в мире может быть у нас. Он не превысит и 80 копеек и будет самодостаточный. Сегодня мы уже видим тариф, что вышел на 2 рубля 70 копеек. Амшынеиқәа афымцамч еиҳабы Ҭемыр Џьынџьал иҳәеит, ҳаамҭазы иара анаԥхгара ззиуа наплакы аҭагылазаашьа шуадаҩу. Уи ауадаҩра ҩнызқьи жәаҩа шықәса раахижьҭеи шыҟоу. Афымца алашара ахәԥса ршәозҭгьы, уи еиҷаҳауазҭгьы иахьа уи аҟара ауадаҩра ҳмоургьы ҟалон. Дазааҭгылеит иара убасгьы афымца алашара иоуразы ирыдҵаало наплакқәа шырацәоу, аха ҳара урҭ ираҳҭо ҳамаӡам, иҳәеит иара. Ауаажәларатә палатаҿы изныкымкәа аицәажәарақәа мҩаԥыргахьеит афымца анхамҩа азҵаара иазкны, иҳәеит амшынеиқәа афымцамч ԥасатәын анаԥхгаҩы Аслан Басариа. Афымца анхамҩаҿы иҟоу ауадаҩрақәа рацәоуп, урҭ зегьы ирнырхьеит, иҳәеит иара. Какой у нас подход? Мы сохраняем энергосистему в лоне государства. Кстати, закон об электроэнергетике, который принят, не ограничивает полностью инвестиции в энергоотрасль. Он не ограничивает инвестиции в рамках строительства новых гидроэлектростанций или вообще электростанций любого типа. Жәаҳәарада иҟоу ауадаҩрақәа ӡбатәуп, аҳәынҭқаррагьы иахьынӡалшо ала уи иаҿуп. Урыстәылантәи иаҳауа афымцамч ахәԥса абиуџьет аҟынтәи ашәара уи аҳәынҭқарраҿы иара иаԥырхагоуп. Ҳара иаҳҭахуп асистема ыҟазарц, ауааԥсыра инырхуа аалыҵ ахә ахыршәааларц. Изымшәаз даҽакала еилыркаатәуп, иҳәеит адепутат Беслан Ҳалуашь ицәажәараҿы. Аҟәа ақалақь ахада Беслан Ешба ицәажәараҿы иҳәеит, аҳҭнықалақь аҿы ишыҟоу ҩажәихәба нызқьҩык инарзынаԥшуа абонентцәа, %% инарзынаԥшуа алашара ԥхьаӡагақәа шықәдыргылахьоу. Ҳәарада, уи афымца аиҷаҳара ианыруеит, уи адагьы аԥара аизгараҿы ицхыраагӡоуп, иҳәеит Ешба. Хсааҭк инарзынаԥшуа ицоз аиԥылараҿы хәҭа-хәҭала афымца анхамҩа аҭагылазаашьа аганқәа зегьы ирзааҭгылеит. Убри иаан ицәырҵуаз азҵаарақәа маҷмызт, урҭ зегьы рҭакқәа ҟаҵан. Фатима Гергиаԥҳа, Алықьса Гәахаа, Аԥсуа телехәаԥшра.